Bitu guku county ya Kirinyaga na guku ni Mwea na twagiuka aftermath ya maandamano ma Sabasaba. Duka ino i haha uguo iro yuikaine ta Nice Supermarket igikoragwo thiini wa Nice Digital City ni kuragikorwo gugivamierwo na oho ngina fast food yao ni iragikorwo igivamierwo koguo ndirakenda tugikorwo tukiingira thiini niguo ndikimuonie maundu uria makihana koguo ndimurikanio ringi ta riu duka ta ici ciothe ni gukionea muhuri mbica wakwa ngikuonia gukire na maratathi makitekagite guku uguo na ni arurungani aria aikaria guku maragikiuga ati matikiui maragikiumite mwena uriku koguo tukuingira uguo kahora niguo ngikuonia ngina guku thiini uria maundu makihana ni gukiona guku uguo ni ku andu marakiriagira ni gukiona ngina ite ni cikiunangitwo ngina kuria andu magithambagira moko guku guothe guthukangitio uru muno ngurikanio ringi twi guku thiini wa Nice Digital City na guku ni kuria kurakiri na murungano munene obvious wa Sabasaba na maundu makihana tonde yake tugikorwo tukiingira thiini ndikimuonie uria maundu makihana thiini wa supermarket ruha ni thiini wa supermarket ni wagikiona guku uria indo cikiunangitwo ngina kuria ni kuria irio cigikoragwo cikikirugirwo ndenda ngorwo ngimuonia gukiona ici ni metha iria cigikoragwo cikirugirwo guku ngina mariko guku guothe guthukangitio gugathuka ngina waru cia chips cigitangitwo guku uguo ici ni mariko makuruga chips wagikiona uria makihana metha ici ciothe ngina mariko ni mariko maria magikirugaga guku koguo ino irari duka ni fast food ni gikorwo na fast food kuria magikiendagia irio na oho gukiri na mwena uria ungiri ni mwena wa supermarket na niguo ndirakenda tugikorwo tugithie ni gukiona guku guothe uria maundu makihana yes koguo na ni thutha wa mururungano wa muthenya wa ira na ikaria guku makiugite andu aria maragikorwo magika giko giki marauga ati tia guku marauga ati ni andu ni thiung'eni maragikorwo magigikiona ni gukiona guku guothe gutiri kindu ona kimwe kiragikorwo gigitigara indo ciothe ciragikorwo cigikiuno ngina haha kiri na fridge ino ni deep freezer iria gikaigagwo indo ta smoke na ki ona no agikiona uria kihana riu mwena twaingira ri ni mwena wa kiria ni mwena wa supermarket wagikiona haha ni ha kashia ngina ni hakiunangitwo na maundu makihana o toguo ndakenda ngorwo ngiguthiungukia guku guothe niguo tukione maundu uria makihana ndenda tuthiunguke guku muhuri wakwa wa mbica ni aguthia gikuonagia shelf ciothe ciothe cirari na indo na thaa ici gutiri kindu ona kimwe gitigarite hakuna kitu hata moja imebakia koguo ukatuke mwena uyu nago mwena uyu ri guku ni kuria kuigaga my yogurt iria na ki ni gukiona ngina fridge ta ino ni fridge ya kuiga iria are ni mugikiwi ha ni gukiiga maria ma yogurt na maundu macio mangi na haha uguo ino ni fridge iria gikigagwo thota na maundu macio mangi mwena ino ni entrance ya kuingira thiini wa supermarket ino ni rakiunangirwo icio na ni rakiona ni marakigeragia ngina guikorwo magigiakia miaki koguo ndirakenda tugikorwo tugikiambata ngina kuri iguru koguo guku indo ni ciragikorwo cigithukangio makiria muthenya wa Sabasaba na ikaria guku magikiugite ati aria maragikorwo magigithukia guku teikaria guku tondu matikiri makimona koguo guku guthukangitio kaida gatari kure hiu tugikorwo tugikigeria kwaraniria na maybe management ya guku niguo hihi magitutaririe hihi maundu maya marakikorwo magikihappen atia ni twagikiona maabitha borithi makiri guku uguo ni magiukite koguo turakenda tugikorwo tugikiambata kuri iguru na ugakemonia ngina riko riri ni riko no akiona uria rihana ni ta marokaga ngina makari indo hari hakiri na nyeni no akiona ngina hakiri na matunda ta ma watermelon koguo marokaga guthukangia no guthukangia maragikorwo magiguthukangia koguo ndirakenda tugikorwo tukiambata mwena wa iguru guku nakuo ni ugukiona guku uria gukihurangitwo icio yes koguo ngurikanio ringi twi guku Kirinyaga county na guku ni mwena wa Mwea na haha turi handu hoikane ta Mwea Digital City Nice Digital City guku nakuo iguru ri anga guku kurari na mukawa ni gukiona ngina haha uguo handu ta haha uguo muri wakwa wa mbica ni uguka haha uguo ni harari na screens haha ni haragikithirwo screens no thaa ici hatiri kindu ki hau ni cirakiirwo ciothe ngina guku sockets mararutanagia ngina sockets yani in short guku maratigire ni mathukia indo ciothe ni gukiona guku ngina gukire na chufa cia thota na maundu macio mothe guku gutiri kindu gitigaru ni kuonania ati andu acio maragikorwo magikia kila kindu ngurikanio ringi twi guku mwena wa
Mwea na nĩ kũrĩa na in fact gũkĩrĩ na gĩthĩi kĩngĩ gĩkĩrĩ mwena ũrĩa ũngĩ na gĩkĩ nĩ kĩerũ gĩkĩ nĩ kĩerũ koguo marokaga gũkũ intention yao nĩ terarĩ gũthũkangia tondũ ũngĩrora wega gũtirĩ andũ angĩ gũtirĩ nduka ingĩ nyingĩ ciragĩkorwo cigĩgĩbunjwo mwena ũyũ ta rĩu tũngĩrora kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ harĩa hena nduka ĩngĩ ya Top Care Rice Millers ĩrĩa ndĩnagĩkorwo ĩkĩhutio no warora kũrĩa ĩrĩa ya Home of Quality Nice Extra Premium ĩyo nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩbunjwo na nĩ kuonania arĩa maragĩkorwo makĩruta wĩra ũyũ nĩ ta maragĩkorwo makĩmenya nĩkĩ maragĩkorwo magĩgĩka koguo mwĩroreri wa Kikuyu Star TV ũũ nĩguo maũndũ makĩhana kuma gũkũ mwena wa Kirinyaga County gũkũ nĩ Mwea na twĩ Nice Digital City kũrĩa twagĩkĩona supermarket yao nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩbunjwo fast food yao nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩbunjwo na maragĩkorwo magĩkĩiya indo ciothe hatirĩ kĩndũ kĩragĩkorwo gĩgĩtigara koguo nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩgeria tũgĩkorwo tũgĩkĩaranĩria na ene gũkũ ũguo nĩguo tũkĩmenye maũndũ magĩtũtarĩria maũndũ rĩrĩa maragĩkorwo magĩgĩthiĩ na mbere koguo rĩ njĩtagwo Mwangi wa Wangu from Kirinyaga County. Muthenya wa ira ndirari Nice kutoka saa 2 mpaka saa 5 ya usiku, and I can comfortably say jana haikuwa maandamano. Jana ilikuwa goons who are set wakuje waharibu mali ya watu. Wakati nilikuwa Nice saa 2 vijana walikuja and the intention itirari maandamano marokete specific guka gwika maundu ma kunyararia na guthukia Kirinyaga na kuthukia Mwea. One, ta Nice wameharibu vitu mingi sana na waliharibu kama wameangaliwa na watu, walishinda watu wakashinda polisi papasere madhukie na meke uru. To the young people, the young generation, the so-called Gen Z, wanakosea. That is not the way to get money. That is not the way to grow. Na nigetha mundu uge gutiri na wira, uwezi sema hakuna kazi na unaenda kuruti vitu ya wenyewe. Kama unasema hakuna kazi, enda ufanye kazi. Kama Nice started this work, started business with 2,500 kuringana na tuiraga na tutaragiria. So each and every young person, hata kama hakuna pesa, unaweza tafuta pesa kidogo na uanze kazi ya kufanya. Lakini ukianza kurut na kufanya vitu watu wengi wamefanya, wanafanyia kazi, hiyo ni kuharibu. Utakuwa hivyo, you not grow like that and you never be lucky in life. Mzee started work with 2,500, ako mahali yako siku ya leo. Wewe unapora vitu ya wenyewe ukisema ni unataka transformation. Transformation cannot be seen in that way. Transformation can only be seen by having an ID, by having your vote. You go and change if you want to change, but not a way uharibie watu wako. Kama siku ya leo Nice kuna kuwa kumeajiriwa watu kama 1,000 hawajarauka kazi. Those are your brothers, those are your sisters, those others. Kwa Mchere kuna kuanga na wamama kama 1,000. Saa hii hawafanyi kazi mzuri na wanatafutia the so called sons and daughters wale waliroot, wanatafutia watoto wao, na watoto ndio walikuwa na haribu. Watoto wao ni watoto wamelaaniwa kwa sababu walikuwa wanapiga mama zao na mawe, baba zao walikuwa wanapiga polisi, who are brothers and sisters. So change is needed, and that change is not needed to other people, it is needed to the so called Gen Z, wajue vyenye wanafanya. You cannot create job ukiharibu zingine. But ni Gen Z ama ni nani okay, one, they are Gen Zs, depending with kwa sababu ya age. But wao walikuwa wanafanya hiyo kazi, they are not even from Mwea. They are some tukiangalia picha na tukiangalia venye walikuwa wanafanya, hao si watu wa huku, hata venye walikuwa wanaongea. Na mtu wao akigongwa walikuwa wanamchukua, sijui wanampeleka wapi. Meaning hawakuwa wanataka kujulikana kabisa. Na kufika hapo saa 1 saa 12 hakuna alionekana. Meaning walirudi mahali walikuwa. Those are not Gen Zs from where? They are Gen Zs from other places who are transported to come and waharibu Mwea, waharibu watu wa Mwea, waharibu vitu ya Mwea, waharibu Kirinyaga. Alafu wafunze vijana wa huku Mwea vibaya, kwa sababu na wao walifunzwa vibaya. Kwa sababu kama wangefunzwa vibaya, hawangewafuata kuharibu mali ya Wakenya na mali ya watu. So the so called Gen Zs, wake up, fanya kazi na usitafute kazi ukiharibia wengine wengi. Kwa sababu watu Nice hawakurauka kazi, wako nyumbani. They are your brothers and your sisters. Wengine I understand hata wanalisha brothers na sisters wao, hawakurauka kazi. So young people, even if you want change, that is not the way.
Let people wake up and work. To the leaders, and I'm saying this with a lot of pain, wale wako kwa viti na wale wanawania viti, kama kuna mtu alikuwa involved in this, hata waipata amani, kwa sababu umeharibia watoto wengi kazi, umeharibia wamama wengi kazi, utawaipata amani the whole of your life, kwa sababu why use young people to get or to target some businesses for innocent people? That was very wrong. To the business partners, if there was any who was involved, then that is a problem. Biashara ni kila mtu afanye the way anafaa kufanya, but not the way things were done yesterday. Lakini sana sana Gen Zs ndio wanatumiwa. Kindly wake up, tufanye kazi. Na mtu akifanya kazi utapata kitu yako, pesa yako yenye imeblessiwa, blessed money by God and by even people. Lakini ukipata pesa ya kuchukua kutoka kwa watu, pesa which is not good, even blessings from God you cannot have. Yes. Wanaandamana wanasema wamefinyiliwa sana na serikali, that's why wanaandamana. Wenye wameandamana wamefinyiliwa na serikali. Well, I may not comment much on that, but if umefinyiliwa, the best thing, have your ID, have your kura. If you feel things are not good, wake up in August, go and remove that particular person na uweke yule mtu anafaa kufanya mzuri. Ama kama ni kuandamana, enda kwa barabara, weka mangunia, talk and your voice will be heard. Lakini ukiingia kwa biashara ya mtu, sasa hiyo imekataa demonstration, hiyo imekataa kupinga the governance, hiyo sasa imekuja wizi na ukora na mambo ingine mbaya. Yes. Thank you very much. Asante. Kwa majina ni Joylin, wananijua hivyo, mimi ni supervisor hapa na Junction City. Sai like situation ya jana imetukost sana, kwa sababu kama mtu kama mimi nalipianga my young brothers school fees. Sai hatujui mahali tutaenda, tuko over 500 people, sai tuko jobless, na ukiangalia watu wenye like wametuvamia, hata tuko na huzuni because they are our brothers. So unafaa kujua hapa ndio tunatoa unga like tunaenda like hata sasa hatuna wants, like tuko scratched tu, hatujui cha kufanya, hatujui what next. Nice ni place yenye imetupea job sana. Watu wa Kirinyaga wanaweza waambia mali Nice imetoa watu kama sisi. Nice imetutoa mbali, ndio imetupea kazi. Sasa kuona vile situation iko huku, hata sisi hatujui mahali tutaenda. Tuko tu. Unaweza tueleze pia nini mlikuwa mnauza hapa ndani? Hapa ndani kulikuwa na Quickmart yenye waliingia wakavurunga kila kitu. Sasa hakuna hata kitu hata moja. The other side nilikuwa side ya restaurant, tulikuwa na restaurant. Sasa waliingia wakachukua kila kitu, fridge, majiko, kila kitu. Sasa before hii kazi tena erase, hatujui mahali tutakuwa actually. Hatujui cha kufanya. Tuko tu tunangojea sasa like Mungu tu atusaidie tutafanya nini. Lakini mimi kitu naweza omba kwa my fellow Gen Z, juu wenyewe wako na, huwezi niambia mtu wako age 60 ama 70 atatoka pale nyumbani akuje kufanya kitendo kama hiyo. Ni watu wako age yangu tu. Mimi kitu yenye naweza waomba, hatukatai muandamane, lakini kuandamana si kuingia kwa business ya wenyewe mnapora vitu. Hiyo si yenyewe kuandamana. You can have just a peaceful maandamano mahali ya mwingi ndani. Jusa mkiingia ndani, huyu si mwenye serikali, hii si serikali, hii ni business ya mtu. Na huyo mtu pia ako na ile uchungu ya kuona alianzisha business na ni hii imekuja imeanguka. Ni mtu alikuwa ametuajiri, ni mtu anakonga na roho safi. Tumemuuliza nini? Adomamwe ya Kirinyaga ni muhimu dhuri huyo hali hatumetie. Mnajua mahali ametutoa ni wapi? Mimi naongea nikuwa na pain. Like huyu ni mtu wetu, ni mundu wa nyumba, twamunyarira ndwe. Na igwa tumetie kundu kuraya. Ameajiri over like na hananga ubaguzi. Mwaka huko nugukoreria Mumeru, utapata Mkamba, utapata kabila zote. Sasa mbona mnatuangamiza? Muthuri toyo mwamuri andwe. Kiu nikio kiuria gyakwa. Gen Z, tuike maandamano lakini tutikaingire business ine cia andu. Watu kama sisi sasa tuko jobless, tuko thieko, tuko gerako. Na wana mundu toyo ni mundu atumete haraya. Ndiraria ndena ruo kuona rikare yakwa ririo riraingira rigatuira. Muraingira niki mugatwira mukatunyarira business.
Hata kama ni maandamano sikatai, let's have that peaceful maandamano. Mahali mnazunguka tu na barabara lakini si kuingia kwa business ya wenyewe. Tena mimi kitu naweza shukuru ni makarao, wali try their best. Though watu walizindi nguvu, so hatuwalaumu. Watu tunalaumu ni Gen Z. Lakini si kila mtu, anakuja, maybe wakikuja maandamano walikuwa na intention like ya kuandamana, lakini watu wenye walikuja wakaribu ni wenye tu, na actually watu most of them they were not from Kirinyaga. Like kama wenye sasa walidhuriwa, ngoja tunataka kujua ni wapi, lakini hatungeweza juu mtu mmoja akiumizwa wanakuja wanambeba. Unaona, so definitely hao watu si wa Kirinyaga wale wengi. Yeah. Na mlikuwa mmefungua jana ama? Actually, hatuwezi sema tulikuwa tumefungua. Yes, tulikuwa tumefungua. Kuna wale makostomatu kama sasa watu wa mafuta, so hatungekosa kufungua. Tulifunguanga na tukapika as usual. Tulikuwa tunafikiria maandamano itakuwa peaceful maandamano. The first time walikujanga, watu walikuja mara mbili. Ya kwanza walikuja wakapita very peaceful maandamano and wakapita. Ya pili kurudi ndio walirudingi na hasira ya kutuvamia. So walituvamia in a way that hatukuwa ready. So vitu zote zilikuwa, hakuna kitu tulikuwa tumetoa. Mascreen zetu, vitu like food, wakaingia kwa fridge, wakatoa kila kitu na wakatuharibia kila kitu. Ukiangalia saa hii nice maliko, hatujui before sasa like instant tena irudi mahali ilikuwa, hatujui itarudi tena lini. Hapa tu ni Mungu, tunaomba tu atusaidie. Na pia serikali acha tuangalie, huwezi niambia, and I'm sorry to say, so huwezi tuambia like Gen Z ni wao walikuwa wanajiambia vitu. Lazima kukue kuna mtu mwenye alikuwa anawali. So for the Kenyans, like our leaders, akituangalieni juu mali sisi tuko sasa, sisi hata tunashangaa. Sisi wenyewe huyu ni ametupea kazi. Before pate hiyo kazi kwa serikali, tumesoma lakini hamtupei kazi. Lakini kwa business kama hii, mnakuja kutuangamiza. Let's like tuangalieni, tuhurumieni. Hata kama ni maandamano, tukifanya peaceful maandamano tafadhali. Thank you very much. Asante sana. Kwanza unaweza kuambia majina no alike kwa no alike Rugende. Jitagwo Alice kuma Mwea, nyendagia mucere. Tuko karibu na Nice, imeaffectiwa, tuko tu hapa karibu. It's so painful. Todo ni ndirona uri ati ni andu maguku Mwea na ni guthiru atuteithĩtie kwina youth aingi uri mundu wa Mwea angĩuka thukie kwao. It's so painful todo ni turona acio ti andu maguku, acio ni andu maratumitwo moke matunuhe. Then akisielewi vinye Mwea tutire tuona undu tocio ni maandamano matari makorokwo. Last time 2025 kwari na maandamano na ni maandamano matari na andu ikitondu andu amwe matiendete thina, mari andu anini muno na mokire makihetuka wega magithi kuria mathiaga. Riu ira tumirirwo ni andu, yani ona ungithikiriria rugaira mararagia nacio ti andu maguku, twi mamaku muno ta andu makirinyaga atukera bururi. At least ruto nduthikiriria andu maku, si ukae chini na watu wako nigo maundu maya mathire juu sioni. Yani nurona uria andu marathukangiria indo ciao na yetu ongei usemi kitu. Jaribu kukaa chini na Gen Z maririe igwore marenda tondu ungimathikiriria magai tutingiona thina toy wothe guko kurari na andu yani wana youth more than nikirenda haha building hii ilikuwa supermarket. Kurari na mitu, kurari na migate, yani everything, maguta, yani kila kitu, na kwena mikawa, kwena, yani wame affect vitu mingi sana. Daisi ala mararutaga wira guku meko memisi na wengi hata ni Gen Z hatuna kazi. Yes, hatuna kazi, but mawira mengi ni marathukangirira tutire tuona undu toyo. Actually it's so in the heart. Kuga mirurungano ethina breka no kugate. Okay, mirurungano ni turite na twanona, lakini iya ino ya guthukangia indo cia andu ai ni irahinyiriria. Mirurungano andu ni marurungane na thayu tondu tutikuga andu matigatetere rights ciao. Ona ni ndimo Kenya na ni ndimo hinyiririe hakwa, no tukugatirire andu, yani ona mukirurungana geria ikururungana na thayu andu aitu. Eni muthuri ni athia thara nene muno mungirora, yani
It's so painful. Sawa. Koguo aria marakirurungana ko no nginya mundu arurungane ni atige guthukia indo ciene tondu riu no arahe hathara ingi. Sawa. Thank you muno ndakena muno kwana. Na muhoere bururi andu aitu. Niguo. Na twatwira wendagia mucere. Nyendagia haria budget. Those cia tuko affected. Ndro turari affected to tuhingurago muthenya ira tutinahingura. Tutindite micini. Tondu tutirari tuhote kumira kwendia micere. Sawa. Thank you muno. Haya, niko tugeithio hao nawe ugite. Sisi tunakuanga na kazi ya kufanya. Ile njeta Beatrice wa Irimu. Ithio mwe tukoragwo na wira wa kuruta. Tutingeruta wira ta uyu. Kila mtu ako na shamba yake, tuko na makazi ya kufanya. Hatuwezi fanya kazi kama hii. Na ndio mkombozi ametusaidia hapa. Sasa ametusaidia, ametuletea customer, ametengeneza nini kishagi ya unga, ametusaidia sana. So sasa wenye wamefanya hivi, wamefanya vibaya sana. Na president tafadhali kaa chini na Gen Z. Mmorie marenda atia. Tondu na ithe turi ahinyiririku. Kaa chini na Gen Z, mmorie marenda atia. Tondu ithe turi ahinyiririku, tondu ona ithe turahirwo ofu ya bure. Sisi tunapenda kazi watu wa Kirinyaga. Uko niguo ndingiuga. Ohoro wanyu njitagwo John kuma Mwea Kirinyaga. Hani Nice Digital. Tutiri akenu kindu kia mbere ni undu wa muthenya wa ira. Arungani ni marokire ira, marorungana ira. No rurengo yao rari kuthukia muciu ka tauni ka Nice. Na matina twika wega ona hanini. Tondu tutiri akenu tondu mutuito turutaga haha Nice. Na riu kuma hau andu a Mwea matikenete ni undu wocio. Ko hena kindu kirenderea na mbere thino twirwo. Na ko hena undu wothe muru no twirwo. Alafu undu ungi matie kurongoria mundu umwe tondu mukombozi onake ni mundu witu tumwendete muno Mwea. Tondu kindu kia mbere ni atuheaga tia niwe biashara nyingi cingiri thi. No tha ici biashara nyingi ciguru nundu wa mundu witagwo mukombozi. Na mukombozi kindu kia mbere twamwe ni thengio muno ni gutuhega chance ya kutira wira haha twita ithui andu a Mwea. Utani rutaga wira wa luxury wa paso. Rura muthenya wa ira utire paso ona imwe ndiratwari kana guthi kuya kuma kwe customer kurehe office. Utire tobe toikara oguo muthenya wa ira. Muthenya wa ira wathiririo oguo andu maruga ati marakomire matarite tondu gutio na mbeca maikire muhuko kana ki. Hathiri kindu kia mbere. Riu ko hena ndu wothe urenderea guku Mwea kana undu thirikari enaguo urahithirira twamahoya tu ithu tuta Gen Z twamahoya tu tondu ndu mwe tondu ndahutirio makiria tona kanyumba take ha thutha aka ni ka luxury mwenyewe tiga tukutuku ino thutha ni ciraguthirio ira. Riu ici ni cia paso ino ni ya unique thutha wakwa hena cia luxury na raha. Na riu icio ni cia guthirio riu tugucoka thutha ni kwa njia ringi. Na kiaria niki ndirona Nice supermarket. Ni supermarket irari. Iyo ni supermarket yari nene muno. Ni foretwo ndiri kindu ona kitha ici A0. Ndiri kindu ona ki. Na thi kwina hoteli. Na thi kwina hoteli na kwina supermarket. Kugo no kino matana hutia no maguta. Maguta ma presentation Nice matina hutia. No supermarket na hoteli gutire kindu tha ici. Riu muthiru cio tha ici thutha twamwira pore muno. Yes. Koguo no ugire mirurungano yari kumuthenya wa ira no ugire ndirari athayo kana ukiba. Ndirari athayo tondu kindu kia mbere ntamokite kurongorira mundu umwe na ti wega. Kuno moke meke maundu ma ukubara kana mugo le marenda kana oko ni president bakiaria nake maugo le marenda haswa. Ukira riri ukaguthukiria mundu umwe biashara mathukiria jamii. Nona na ti undu mwega ona hanini. Tutiri akenu tani ndi mukenu. Sawa. Thengio muno. Hatire biashara ingire cirahutirio around. Hatire ingi no na ici hatire area ndona mwena urio ngihari. Eriko. Na goko na goko tauni hena yeto smartphone bono irathukirio na ngawani spirit na tauni but ni mona wa tauni ndio muno tutoni most igoragwo haha. But no thi uria ndu ngina ku. Sawa. Hena mundu kingi twira kaundu tugeithia. Sawa. Mareko andu acio ni agukui kana ni akurehe. Acio ndigiwa ni ndioi tondu hakwa ngeigua bi na evidence ngeigua ni ta kurehwo ni akoretwo tia guku icio thiuri ciari njeru kuri ithui aru mehakite kiria rangi ndungimenya mundu ucio no ni sawa. Thank you very much. Sawa.